Муаттар аламанға чабып аткен. Аламандар стартқа шықты. 25 км. Мына мол қарауыл танық екен. Мол қарауыл танық. Бұйырса мына жерде ошол. Мол көк. Мол көк та қарауыл танық. Қарауылтадан асып бер жоқ. Мына мол да қарауылта ош керек. Ерікті де. Мен озоға байлайды етіп келген. Жаңа айттым. Қарғас алып істеді. Просто айтты ға байке. Мен озоға байлайды етіп келген. Мен 16-ға қойдым. Қайсыл қарауылта? Ақшаға жүзсің ғой. Сырттан келген тұр ғой, иә байке. Қарауылта 3 атпады. Мол жерде байкелер даже ставка қойып отыр. Бөлөөнө кой, болбойт. Айбек, мен жазып қойдың бұл? 24-қа. Бұл қаншалық легалды, нелегалды білбейсіз, байкелер ставка қойып шықса. Жоқ, Спортивный интерес дейді, чисто спортивный интерес. Каждый өз санын мен санба. 24-қа байлайды етіп келген. Байке 24-қа байлайды етіп қойып тұр. Қанша сен брат? 500 сомнан қойып отыр. 24 болот да, болбойт анда. Болбойт. Башынан келген тұр ғой байке бұл 24. Бул жабашынан келди. Мен шуға байлайды етіп келген. Байлайды етіп келген. Үчөөстөн 24 болбойт. Болбойт анда. Бакаш! Реально вот, мен 16-га байлайды деп Мына байке. Моатка. Мына байке байлайды етіп келді. Каяк келген билбейм. Аяғын кен да білмейді екен, бірақ бұйырса ошоға надежда қылып қоп қойдыңар, бұйырса Спорт. спортивный интерес. Спортивный интерес. Ма моудан бұл шекені. Аяқ қой, мен айтайын ба? Алмашықтар кеді ғой. 12, 13. 16. Ақылым ол жерде ақылым бәқа. 15 çık 15. Старт шығар olsun. Мына 15, 16. 17 çık bravo. 17. 18 çık. 17. 20. Ha 19 ekan. 25. Ha 22. 25. Bizde yok ki mayda. 25 çıkıyor. 24. 23, 24, 23 gitti. 23 var, 24 tahta çık. 27, 28 kalmıştı. Mına jigitler startқа кетіп отыр.
25 километрге чабып атат достор. Баш байгеси автомашина экен. Автомашина Жигули дешип атат бул жакта. Точно билбейбиз кайсыл маркада экен. Мына аламан. Эң узун, эң сложный байгелердин бири. Возрастное ограничение жылкыда жок. Бары кетет. Дальнийге. Күн ызык достор, күн ызык, шаң. Мына жигиттерибиз эсен аман чабып келсин. Бул бай ат чабыш, ат суутуш, байге кылыш бул. Кызыкы. Тоғы ене естеткіле ма мол жерлерде чабыш. Ат закитке берсе, естетки мол жаққа кирип кетсе. Кудай сактасын, Аллахым сактасын. Так что бул балдар кетип атканда билет да бүт контролер edip бүт. Ат менен экөө чогуу бир тандемде болуп чабышат да. Чувствует этип. Жигиттер стартка кетти ашта. Камераны баскан жетишпей калдык, чынын айтсак, чаң. Кетти. Түшүнбөй эле кайрылып туруп эле уруп кетишти достор. Чынын айтайын, таарыныш жок, жетишпей калдык байкана. Резко эле кетишти. 16. Ана экинчи болуп калды, экинчи. Мына жигиттер, мына скорость. Айда! Мына келе. Мына экинчи айда. Мына достор, экинчи айланпа. Экинчи круг. Достор, 3-чү круг бүтүп ататмы? 4-чү круг кетти. 3-чү айланпа бүттү, 4-чү круг кетти. Могу лидирующийден. Так, 6, 16, 28, 12, 9, 24, 7, 5, 17 лидирующий. 4 бүтүп 5-чи круг. Баягыле 24, 12, 28, 19, 5, 7, 17, 6. О 5 бүтүп 6га кетип атат. О 5-чи айланпа бүтүп 6-чы айланпага кетип атат. Мына могу жана биринчи лидирующий топ. Айда. Жанагы эле 24 астыда 28, 12, 16, 19, 7, 17. Мама артынан экинчи топ. Экинчи топ, могу 3-чү топ. Оларда жакшы келет, аркы кашка карабылтанып. Мына достор, 6-чы айланпа бүтүп 7-чи айланпа кетип атат. Баягы эле астыда жүргөн 24, 28, 5, 16, 7, 17, 9. Мына могу 2-чи топ келе атат. 2-чи топта жакшы келе атат. Кууп келе атат артынан. Так, 2-чи топ 20, 19, 25, 15. Достор, баягы эле лидирующий 24. Арттагы топ уже кубалап келип тур артынан. Баягы эле 24, 18, так, 20, 19, 7, 25, 9, 17, 5. Мо 8-чи круг бүтүп 9га кетишти. 8 бүтүп 9га кетишти. Баягы эле лидирующий 24. 24, 12, 23, 25, 28, 5, 17, 7.
9, 11. А 12 круг болот экен. 9-кругка кеттиңер дейт, да 3 круг бар дейт. Баягы лидирующий топ, баягы 24 астыда жүрөт. Мол 9-чу бүтүп 10-чу кетти. Мына баягы эле так 24, 12, 19, 16, 7, 13, 5, 17. Мына достор, 10 бүтүп, 11-чи айланпа кетет, 11-чи круг. Баягы эле астыда жүргөн 24. Так, 24, 7, 3, 13, 17, 19, 25 кетти. Мына достор, жакындап калдык буюрса, мына последний круг. 11 бүттү, 12 кетти. Мына айдат жигиттер, кой берди. Баягы эле астыда 24, 3, 12, 25. 13. 20, 19. Жарата алса, Силер билип туруп эле койгонсуңар го беке. Ушуга келгем да атайын, ушуга. Көрүп жүргөнсүң да беке. Мен аттарым чогуу дайындалган. Мына байке аттар чогуу дайындалып тур, жана 24. Элестетиле, жанатан бери 25 километр астыда жүрөт. Кудай буйрса. Мага акыркы айланпа. Мына достор, буйрса Аламан байге келатат. Бисмилла келатат мына достор. Мына биринчи эки ат келатат мына. Кетти. 7-чи номер. 24. 24. Эки болуп калыптыр. 7, 24. Мына 3-4 келатат мына. 3-4 келатат мына. 12, 25 келатат. Мына экөө түшүп келатат мына. Төрт лидирующий келди. 7 байге дешип аткан, точносын билбейм. Так, 4-өө келди. Мынаса. Айда бер 5 орун. Орун бар, 5 кеде. 5 орун бар. Мына 5 кеде орун бар дешип атат мына балдар. О, байкуш болуп жүрүп токтоп калыптыр. Давай, дос, акырын эптеп жеткизип кой, байгеге илим бирке болсо да мына. Ур, айда бер, 3-чү номер, 5-чи. 5-чи болду. Артта бирок ат деле жок экен мына. 4-чү номер, 12-чи номерде Гүлүк, Тапанча аттуу Гүлүк. 3-чү номердеги 25-чи номерде чабылган Актана аттуу Гүлүк. Чабандес Тариел ээси Кайым байке. Эрназар байке бурча деп койдук. Эрназар байке. Байкелер 3-чү номер му? Байке, биринчи номер. Кел байке, түшчү. Байке, 3-чүсүлөр, кайсыл жакта? 20 миң сом байге, Аламан байге 3-чү орунга 20 миң сом байге. 2-чи орунга 50 миң сом байге. Байкелер Жаллабаттан келди, Аламан байге. 3-чү бай. Алтын көз аттуу Гүлүк. Эси Темирлан 25 километрге чабылган. 7-чи номердеги Гүлүк. Кара көз аттуу Гүлүк. Аламан байгенин эси. Аламан байгенин эси байке. Çavandes Gürel, Talas Sarı. Birinci orunda. Hafta neydi? Caniyet Bayka Tamşın koy. Kelle, urmatı öngü, bizni açarısının görmanları sayakırlar. Hem bir yerde kalıp olduğumuz gerek. Buyruğun attım üstüne çıktım. Şunda at. Eme olsun, gülübü çıkıverip, şunda Son geçiyorlar. Hem emnideyiz. Bu akıt meskoda bu gülüktün emesini öyle
Rahmat. Ardayım, baygeli Bola çaptı. Musa baykelerdik. Давай. Talastan ne bayke? Talastan gel. Bayke başlayın canım. Talaslarına Kunandan iki alman, Alamandan bir de aldı tigila. Nah, baş bayge. Baykeler Talas'tan geldi. Otur Murat. Otur Bayka otur. Otur. Yekin karunlu birisi. Bayka otur. Yekin karun. Yok mu otur? Baş bayge. Kaçıp oğlan ben. Kim olsun başta? Kaçıp oğlan. Sahiplerini alıp koysan oraya. Görüyorlar.